kurumira mutino wa farafara uri yohanikire itura-ini ria Kambiti. Komanda wa Murang'a ya muhuro ikeneta Alexander Shikondi yaugite arutwo ange 13 matigiro mari na nguraro na mararigitirwo thibitari-ini cia Keno na Kenyatta. Wangari Maria wa Muigana ni aratareria. Mathaini ma rucini nirio mutino uyu uhanikire na gucungiriria ikuũ cia andu ana na kuguraria angi. Lori ilikuwa imeteremka na Nissan ilikuwa imepanda. Sasa Nissan iko overtake ikarudi pande ile nyingine, lori na ikahepea pande nyingine, sasa wakapatania kwa kuringana na aria maumaho mutino uyu ukihanika. Ngari ya matatu ya Sacco ya Mark 1 na iria igukuite arutwo a thukuru wa airetu wa Chogoria yerekeire Nairobi iguthanire kiongo kilekea soko ya Butano. Ilikuwa wakati ya asubuhi, kulikuwa kuna drizzle, so nilikuwa nateremuka kwa mteremuko na kuna trailer ilikuwa iko on my opposite side inapanda juu na kulikuwa na jam nyuma ya trailer, so kuna Nissan ilikuwa imebeba wanafunzi ilikuwa nyuma ya trailer. Akaona niko polepole na trailer inapanda polepole na jam iko, akakuja na nguvu basi huku venye anakuja mbio, wacha mimi nitoke nje ya barabara. Nikatoka nje ya barabara miguu kama ine kwa barabara, na yeye anakuja kanigongea nje ya barabara. Aligonga side ya co-driver kwa sababu nilikuwa nishatoka nje, umenipata? Ndakagonga na alinigonga akanipendua nikarudi penye nilikuwa natoka. Agekira uhoro uyu mukonde, komanda wa gicigo kia Murang'a ya muhuro Alexander Shikondi augite arutwo atatu na ndereba wa matatu niyo makuire hau nao arutwo ange 13 mararigitirwo thibitari-ini mwanya mwanya. Mosari-ini ya thibitari munene wa Thika riera ria kiehanirio rikumbite kuo, arutani a thukuru wa Chogoria na a memba a family cia arutwo aria makuire makihotwo ni ruo. Tunyitire report rucini ati ciana hena ngari yagwa, hena ngari ya accident na ikuite ciana citu. O mathaa macio ma rucini twambire gutengerana na ndeto iyo na tunyitire report twero ni matoro kuria Keno na arĩa angĩ nĩ marehwo Thika, na twaciari igano na form 3 tutwetire kujoin aciari acio twoka gũkũ Thika level 5 kuria tukorire airetu arĩa atatu aitu makuire nĩkuo marehirwo. Tuona wega tuikare no aya makuirirwo haha tuhote kumahoya metikire tondu mahinda maya ma Christmas weterire mwana waku bacoka igwa mwana waku uretwe moshari ikiha kinene muno. Matereba na huthiri angi a barabara ni marathingatwo magie na umenyereri makiria ihinda-ini riri twerekeire mambura-ini ma Christmas riria rigukorwo na mihango mingi. Kuambia madereva wenye wanaenda na ngari hii barabara waache mbio mingi, kwa sababu tumeona maafa nyingi zimefanyika kwa hii barabara, watu wanatupa mioyo yao na hatuwezi kuendelea na kupoteza mioyo ya watoto wetu ama wa umma na jinsi namna hii. Kama vile sheria ilivyo, inafaa wachukuliwe hatua kali ili tusiendelee na kupoteza mioyo mingine haswa msimu wa Krismasi. Matigari ma ngari ino ya matatu matwaritwo ceceni-ini ya borithi ya Makuyu na uthuthuria ni wambitio. Angiribotera Inooro TV, Ngetu Wangari Maria wa Muigana. Safaricom Investment Cooperative riu ni macokete na Olpajeta Regional Nyuki Phase 4 ino ni Project Prime irigicĩirio ni Estate Tamount Kenya Wildlife Estate na Sweet Waters